Kelsin perişteler, bugün ayabay köp jumuşlarım var. Kelsin menin jaşoğuma perişteler, maga dua kıla turgan perişteler, rahmat perişteleri kelsin, kıyınçılıklar var, Allah oşonu jengil kılsın. Kerek emes mi? Kerek. Periştelerdi çakırudun jolu, Kur'an okuylu. Biro jamandık kaalap sizge okutsun sizni, jolunuzdu japsın sizni, birok ne kılat? Allah saktap turat, sizge ziyan ber albay. Bardık meselelerden çeçimin Allah Kur'an'da bizge joldomo bergen. Bolgonu bugün biz musulmandar ıyık Kur'an'dan keçine ne kıldık? Keçine alыстap kaldık. Adam balasın keçine özünden ketip başlaganda, keçine jeçkendүүлүктөрүn bul menin emgegimden, menin akıldıulugumdan dep başlaganda Allah Kur'an'da ne kıldı? Düşündürüp verdi. Kaysıl bir sebepten, bir günösünün sebebinden tozokko tüşöt degenlerden 10 kişini şefaat kılığı Allah mümkünçülük veretti. Allah Teala bizge özü üretip jatat. Pendelerim şunday dep aytkıla men silerdi saktayın dep. Ne dep aytalı ya Allah? Kol aytkınız. Kur'an bu yer betindeki Allah Teala'nın Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem'e bergen mucizası. Kur'an bu Peygamberimizin mucizası. Mucize degeni Peygamber aleyhisselam'dan Allah'tan alıp ümmetke bergen bir uşunday keremet nerse. Kur'an'dan başka toluğunan jattaganga mümkün bolgan kitap yok. Kiçinekey bolsa da. Bu Kur'an'dan mucizası, Kur'an'dan keremeti Allah'tan sözü bolganın dalili insan jattay alat. Arapça düşünböse de jattay alat. Hem kimdir bir ödün balası, inisi, jakını Kur'an'ı jattagan bolsa bu ne degen kuvanıç ki Allah Teala ki bu dünyada da oşol Kur'an jattaganın özüne jakındarına Allah berekeli jaşao beret. Sebep Kur'an bu bereke. Kur'an'dı kança köp okugan, oşonça köp bereke, aşırgan sayın Allah berekeni aşırat, jaş olsun da. Alemi, akirette, Kur'an'dı jattagan insanın özüne Allah Teala ayttırat. İkkara vartaki varattil, kama kunta turattilu fid dunya. Sen oku. Okudağı dünyada kanday okuyteleň, oşondoy oku, bir ayat oku, bir daraja kötörüle ber deydi. Senin darajan kaçan toktoyt? Akırkı ayatты okuganında. Anan Allah Teala kimdir bir ödün uğuluna ötö jogorku daraja berdi. Birok atası ıldyğı darajada. Allah emne kılat? Alhaqna bihim zurriyetahum. En jogorku dengeldeki tuğanga ıldıykılardı jogorı kılıp oşolarga jetkizemin deydi. Anan Kur'an'ı jattagan insanga Allah Teala özünün jakınlarından musulman kaysıl bir sebepten bir günösünün sebebinden tozokko tüşöt degenlerden 10 kişini şefaat kılığı Allah mümkünçülük veretti. Jakınlarına. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem aytkan sizlerden en jakşırağınlar kim Kur'an'dı özü öğrenip anan başkalarga öğretken bolsa. Başka bir jetişkendүүлükкө en jakşıraak dep aytkan emesdi. Kur'an'a jakındagan adam ele emes, jakındagan har bir nerse Allah'ın astında darajası kötörüle beretti. Kur'an'a mansup bolgan, Kur'an'a jakın bolgan har bir nerse. Kur'an okula turgan jer Allah'ın aldında berekeli boladı. Hani Kur'an okugan insanç ümmetke köp nerse berүү üçün Allah Kur'an bergen. Kur'an kitabı albatta kaza olgandorga okusak sooп bola turgan kitap. Birok oşol üçün ele emesdi. Kaza olgandorga gana okula turgan kitap ele emes bul. Kur'an'da Allah Teala hidayet kitabı dedi. Hidayet Kur'an bizge jaşoodun jolunu körsötöt. Kanday jaşoo kerek, kıynalbay. Dünyada da iyilikti, ahirette de iyilikti jaşoonu
Allah ıyık Kur'an'da bizge көрсөтүп berdi. Тура эмес жашагандардын өмүр баянын баяндап, натыйжасын баяндады. Тура жашагандардын өмүр баянын, кыссаларын баяндап, ийгиликтерин баяндады. Каалоону биздин өзүбүзгө берди. Ким кааласа, буну тандасын, ким кааласа, буну тандасын. Салихиндердин жашоосун дагы баяндады. Пайгамбарлар жана пайгамбарларга ээрчигендердин ийгилигин, жана ээрчибегендердин дүйнөдө деле кор болгондорун, Фираун сыяктууларды. Ыйык Кур'ан эң алгач хидаят китеби, жолдомо, кандай жашоо керек. Дүйнөдө кайсыл бир ишкана, бир буюм иштеп чыгара турган болсо, ошонун жанында кандай колдонуу керек, ошонун жол жобосун жазылган инструкция жанында болот. Бул буюмду кандай колдонсо көпкө иштеп берет, зыян болбойт деп, жанында эмне берет? Ошо колдонуу бир жолдомосун. Аллах Таала инсанды жаратып, бул инсан дүйнөдө көпкө, өмүрүнүн акырына чейин өзүнө да зыян бербей, башкаларга да зыян бербей жашоосу үчүн Аллах Таала адам затына жолдомо кошуп берди. Хидаят китеби, худан лил муттaqi. Kimler üçün жолдому? Kim men ушул дүйнөдө таква адам болоюн, күнөөдөн сактанган, Аллахтын өкүмдөрүн аткарган адам болоюн үчүн ыйык Кур'ан хидаят. Башка бүт бардык китептер ушул ыйык Кур'анды түшүндүрүү үчүн. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва салламдын берекелүү хадистери ыйык Кур'анды түшүндүрүү үчүн. Бардык хадистер дагы, фикх илми дагы ошол ыйык Кур'андын хадистин жыйынтыгы, түшүндүрмөлөрү. Ошого эң алгач Кур'ан Аллахтын сөзү, момундарга Аллах Таала пайгамбар алейхиссаламга вахий аркылуу жөнөтүп, момундар чын дилинен якын кылып тастыкташкан бул Аллахтын сөзү деп. Кур'ан бул эң алгач хидаят китеби. Бирок ошол хидаят болуусу үчүн өз алдынча түрдүү тилдерде котормосун окуп адам хидаят таба албайт. Балким ошону устаз менен окуп, агай менен окуп, муалим менен устаздан барып, мешитибиздин имамынан барып, сүрөлөрдүн маанисин, максатын, тафсирин сурап окуганда не болот? Хидаят болот. Жолдомо болот. Ыйык Кур'анда ибадатка тиешелүүнү Аллах айткан, муамалатка тиешелүүнү Аллах Таала айткан, муашаратка тиешелүүнү айткан, кулк мүнөзүбүз кандай болуу керек айткан, иманият тууралуу, иманыбыз кандай болуш керек Аллах өзүн тааныштырып өткөн ыйык Кур'анда. Бардыгы барды. Хидаят жолдомо китеби. Ата энеге кандай мамиле жасоо керек, бир туугандарга. Ачуу келгенде эмне кылыш керек адам? Жолдомо. Ар түрдүү ахвалдар болот го. Ачуу келгенде эмне кылыш керек? Аллах эмне деди? Вал казиминал гайз. Ачуун жуткандар үчүн бейиш жаралган деди. وَسَارِعُوا إِلَى مَغْفِرَةٍ مِّن رَّبِّكُمْ وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضِ. Шашылгыла бейиш тарапка, Аллахтын мейрими жана бейиш тарапка, бейиштин чоңдугу ушунчалык чоң, анын эни эле жерден асманга чейин. Ким үчүн? Уиддат лил муттaqin. Аллахтан корккондор үчүн даярдап коюлган. Ал эми Аллахтан корккондордун бир белгилери барбы? Бар. Кандай алар белгилери? Вал казиминал гайз. Ачуу келгенде ачууланып, ошол кезде оозуна келгенди сүйлөп, акылына келгенди жасап салбайт дагы, балким ошол ачуусун жутуп алат. Бул бейишке кире тургандардын бир сыфаты. Вал афина анин нас. Ошол ачуусун ким келтирген болсо, ошону да эмне кылат? Кечирип салат. Адамдардын ката кемчиликтерин кечирген кимдер булар? Бейишке кире тургандардын сыфаттарынан. Ыйык Кур'ан бизге жолдомо. Ачууланганда эмне кылгыла деди? Жуткула. Бирөөгө капа болсоңорчу кечиргиле. Өч алууга
же ömür boyu kek saktap жүргөнгө, жок андайга болбойт, балким эмне кылууга? Keçirip salганга. Эми ушуну пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам түшүндүрүп берди бизге. Адам суроодагы пайда болуусу мүмкүн, же ойлойт, эми бирөө мени аябай каттуу капа кылса, мен дароо эле кечире албайм да. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам ошону түшүндүрүп берди. Туура дароо эле кечире албасаң, анда бир күндөн кийин кечир. 2 күндөн кийин кечир. Кичине ачуу тараганда 3 күндөн кийин кечир. Бирок 3 күндөн ашырба. Ачууланба деген жок Аллах Таала. Ачууланбагыла деген себеп, ачууланбагыла десе, анда бизден ачуулануу сыфатын Аллах Таала бербеш керек эле. Берди, ачууланабыз, капа болобуз. Эмне деди? Жок, ачууланбагыла деген жок, балким ачуулансаңар, бирөө капа кылса силерди кечирип койгула. Вал афина анин нас. Валлаху юхиббул мухсинин. Аллах Таала жакшылык кылгандарды жакшы көрөт. Балким сиздин ачууңузга тийген, сизди капа кылган адамды кечирип эле койбой, кечиргенден кийин ошого жакшылык да кылыңыз деди. Курандын жолдомосу. Кээ бир учурларда адам өзүнүн бир Аллах берген бир неаматты өзүнө таандык кылып алат дагы, күчүнө, же билимине, же тажрыйбасына, же байлык бийлигине, кечине ошо меники деп туруп, кечине эмне кылат? Мындай башкалардан өзүн жогору коюу жөн сыфаты бул адамда бар. Мен дегенчи. Ошондой адамга келе калганда ыйык Куранда Аллах жолдомо берди. Вала тамши фил арди мараха. Адам баласы жер бетинде бой көтөрүп баспагының. Иннака лан тахрикал арда ва лан таблугал жибала тула. Эми сен ушундай бой көтөрүп басканың менен жерди бир тепсең, жер жарылып кетпейт го. Боюңду бийик кылган тоолорго жетпейт го. Анда не пайдасы мынчалык бой көтөрүп? Хал ата алал инсани хинун мин ад-дахри лам якун шай'ан мазкура. Ушундай бир учур, ушундай бир доор келип өтпөдү беле адам баласынын башынан. Ошол доордо атын атаганга да лайыктуу нерсе эмес эле адам деп адамдын аслы негизи эмне экенин эскертип бой көтөрбөгөнгө жол көрсөтүп берди. Бар адам баласы кээде эмне кылат? Кээде башкалардан өзүн жогору коёюн дейт. Аллах Таала эмне деди? Жок. Сенин жетишкендүүлүгүң эмес ал. Ва ин таудду ни'маталлахи ла тухсуха. Аллах берген бир неаматтын пайдаларын эсептеп чыккыла, эсептеп бүтө албайсыңар. Бүт барын Аллах берди. Ва ма бикум мин ни'матин фаминаллах. Силерде эмне ийгиликтер, жакшылыктар болсо, ал Аллахтан берилген силерге деп бизге адам баласын кечине өзүнөн кетип баштаганда, кечине жетишкендүүлүктөрүн бул менин эмгегимден, менин акылдуулугумдан деп баштаганда, Аллах Куранда эмне кылды? Түшүндүрүп берди. Жок, бул сеники эмес бул. Ва ма бикум мин ни'матин фаминаллах, бул Аллахтан келди. Ден соолук бу, сен өзүң машыгып, өзүң туура тамактангандан бул ден соолукка жетишкен жоксуң, Аллах берди. Бул күчпү, сен көп машыккандан эмес, Аллах берди сага бул күчтү. Бул илим билимдиби? Аллах берди. Бул байлык бийликтиби? Баарын Аллах берди. Мен дегенде адам не кылат? Себеби сизчелик мейнет кылган, аракет кылган адамдардын баарын эле берген жок го. Үйлөнгөндөн соң адам Аллах уул кыз перзент берсем не дейт? Мен уулду болдум. Кээ бирлер өзүнүн аялына ыраазычылык билдирет, рахмат айтат. Рахмат дейт. Уул төрөп бергениңе рахмат, кыз төрөп бергениңе албетте туура. Бирок Аллах берди. Себеп канча үйлөнгөндөр бар, жылдап төрөп бере албай атат го. Аллах Таала бизге түшүнүк берип жатат. Бул Аллах берди.
Bir жақсы ahval kelse, bu men özüm, ha. Bir nersege jetişse, men özüm, bugün Kur'an jattap büttü, kebir ata-enelerim deydi, men balam özü zehindi öyle, kiçinekeyinен zehindi öyle balam. Yok, men balamды kiçinesinden okuga uşunday köndürgömün. Balam köp okuçu ele. Yok. Ma asabaka min hasanatin. Allah ne dedi? Kandaydır жақшылык kelgen bolsa silerge. Ma asabaka min hasanatin feminallah. Жақшылык, iyigilik kelse bul silerdin tiyeşenger jok bul nersege. Bul tüzdön tüz Allah'tın öz fazıl, öz karamı, öz nimetı, жақшылыгы menen berdi silerge. Wa ma asabaka min sayyiatin. Alemi kiçine bir kede ыңгайсыз uçurlar bolup kalsa, sınavlar bolup kalsa adam ne deydi? Anı hiç kaçan özüne yok taandı kılbaydı. Biröölörgö sen uşunday kılbaganda uşunday bolboyt ele. Zaman buzulganda hazır. Kiçinen tуура эмес ahvalga түшүп kalsa, soodасы жүрүшпөй kalsa, egin-tegin öspöy kalsa, başkalarga tönköyttü. Egin-tegin öspöy kalsa murap menen uruşat. Sen wagында su berbedin ele. Allah Taala ne dedi? Oma asabaka min sayyiatin silerge jakpay turgan jaman ahvaldar keldibi fa min nafsika. Bul senin özüңdün ele jasagany kesepetini. Sen öppö özüңdü, başka biröden emes. Wa la taziru waziratun wizra ukhra. Birödün jügün birö kötörбөйт. Senin ve ya'fu an kathir. Allah'ım ne dedi? Senin dağı köptögön jasagan kemçiliklerin keçirip koyganmın. Kebirlerin kesepetin berdim men. Demek жақшылык gelse menden emes, kimden? Allah'tan. Keçine sunov gelse, sen uşunday kılbaganda uşunday bolboyt ele dep, dosun, ayalın, tuğanın oşoga ayıptabay, ne kılış gerek? Menden. Men kay bir jerde tuğra emes jasap koydu. Allah bizge uşul joldomunu berip жатат. Emi bir adamdı tüz jolga kelsin, birö balasın tarbiyalany kalasa, birö dosun, birö tuğanın uşul günö kılıp jüret, uşu günö işten tıyılsa eken, kişine uyat işlermen alektenip jüret, uşunu kılbasa eken, dep kimdi oňdogusu kelse adam, har bir adam özünçe oylayt, birö ne deyt, maşina alıp beriş gerek, birö ne deyt, jok bunu savaş gerek, birö ne deyt, bunu dem saldırış gerek, tuğra. Ama Allah bizge oşonday uçurlarda ne joldoma bergen, oşonday biröөнü tuğra jolga alıp kelүүдün jolu kaysyl agayım ne beriş gerek, kanday darı beriş gerek. Allah Taala namazdı berdi, jana namazdın tasirin ne dedi? Innas salata tanha anil fahşai vel munkar. Hakikatta namaz günö işlerden, uyat işlerden adam balasın toktotot tıyat. Her bir nersen tasiri var. Aksakaldar menen dastorgona oturup kalsanız aksakaldar aytıp berip turat da. Misal badırang jesen, badırang soğuk kelet balam, badırangda azırak je deyt. Anan geçine anar jesen, anar ısık. Kök çay içsen, kök çay davlenen çüröt. Kök çay bul soğuk. Kara çay bul ısık. Kök çayga navat salsaң ne deyt? Emi jakşı boldu. Dünyada her bir nersen tasiri var eken da, je soğuk, je ısık. Alemi her bir nersenin tasiri bolsa, namazın tasiri bolbaybı? Namazın da tasiri var. Namazın tasiri emne? Günde 5 mal ertek menen turup da arat alıp meşitke kelip namaz okudu, peşimde namaz okudu, 5 mal namaz okudu. Emni özgörüş bolat? Namazın tasiri bol adam günö jana uyat işlerden toktolat, tıyılat, kılbay kılat. Bardyk meselelerden çeçimin Allah Kur'an'da bizge joldomo bergen. Bolgonu bugün biz musulmandar ıyık Kur'an'dan keçine ne kıldık? Keçine alыстap kaldık. Kur'an'dı özümüzden alыstattık, özümüzdü Kur'an'dan alıstattık. Kur'an'dı büyük jerge koyup, uşunun sıylagandık, kadırlagandık dep düşünüp, üyübüzde, meçitlerde büyük jerge koyup koyduk. Anı cuma sayındağı, ay sayındağı, jıl sayındağı alıp okuunu, yok, gün sayın ıyık Kur'an'da açıp, karap oku, bul Kur'an-ı Kerim'ge bolgon sıy urmat, Kur'an-ı Kerim'ge bolgon iman, işeniştin belgisi. Bugün biz ıyık Kur'an'da
biri kaza bolsa ele okup kaldık. Anda dele barız çoğulabız bir öyle okuydu. Falança üyünde Kur'an okutat ekence, Kur'an okuyt eken dese, jaş baldardan ödem ne düşünet? Ha, biri kaza oldu. Kim kaza oldu? Kur'an okutat eken. Bireudun üyüne varıp eşikin kaksanız, balası atam Kur'an okuvatdı le dese, kelgen adamdın oyuna birinci soru ne gelir? Kim kaza oldu le? Atanız Kur'an okuvattır, kim kaza oldu le? Sebebi biz jönden jön Kur'an okuvaybız. Şu biri ölsele Kur'an okuvaybız. Torap emes mi? Emnege biz erteң menen ıy Kur'an'da açıp okubaylı, ıy Kur'an'ın bereketinden paydalanbaylı, keçinde ıy Kur'an okubaylı. Taң erteң okugan Kur'an turalı Allah özüm ne degen? İnna Kur'anal fajri kana mashhuda. Taң erteң okugan Kur'an'a perişteler kelet, güve bolat. Kelsin perişteler, bugün ayabay köp jumuşlarım var. Kelsin menin jaşoğuma perişteler, maga dua kıla turgan perişteler, rahmat perişteleri kelsin, kıyınçılıklar var, Allah oşonu jengil kılsın. Kerek emes mi? Kerek. Periştelerdi çakırudun jolu, Kur'an okuylu. Kur'an hidayet kitabı, Kur'an hifazat kitabı. Hidayattagı, joldomadagı, hifazat, saktıktagı kitabı. Adam balası birinci dünyada bir nersege jetişeyindi. Jetiştiği emi jogotboyun. Den soluk Allah berdi emi uşunu jogotboş gerek. Kantip. Allah Taala baylık berdi emi uşunu saktap kalış gerek. Jogotboş gerek. Uğul kız perzent berdi emi uşunu saktaş gerek. Bardık nerseni korgo, saktoo üçün Allah ne verdi? Kur'an verdi. Kur'an hifazat. Hidayattagı kitabı, hifazattagı kitabı. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem köz tiygenge, jin tiygenge, oğurganga, balelerden barынан saktanuğa ıyık Kur'an okuyt ele. Oğrudu balançı oğurup kalıptır dese Kur'an oku, Fatiha okuyunuz. Özünün nevereleri Hazreti Hasan radıyallahu anhu, Hazreti Hüseyin radıyallahu anhu oğurup kalganlarında İhlas, Falak, Nas. Yani Falak, Nas süresini okup dem salganlarında ordudan turup gitti. Öte katı köz tiygen eledi. Alemi biz sizlerge ne dedi erteң menen keçinde. Bagımdattan keyin, Şamdan keyin İhlas, Falak, Nas sürelerini üç yoldan okup algıla. Ne var bu sürelerde? Hifazat, saktık. Biz Allah Taala bizge özü üretip jatat. Pendelerim şunday dep aytkıla men silerdi saktayın dep. Ne dep aytalı ya Allah? Kul aytkınız. A'udhu bi rabbil falak. Tağdın Rabbisi meni sakta. Neden? Min şerri ma halak. Özün jaratkan büt nerselerden jamandığından sakta. Ve min şerri gasiqin iza vaqab. Karangı tün kaptaganda kanday jamandıklar payda bolçu bolsa oşol jamandıklardan sakta. Köptөгөн jamandıklar karangıda çıgat. Çayandar, жыландар, kurt kumurskalar, uurular tünde çıgattı. Ve min şerri gasiqin iza vaqab. Karangı tün kaptaganda kanday jamandıklar bolçu bolsa oşolordan sakta. Ve min şerrin naffasati fil uqad. Köralbastık kılıp bireudörgө jamandık kaalap tüyündörді tüyüp şuf dep üylöp dem saluuçulardan, sıyıkırçılardan jamandığından sakta. Ve min şerri hasidin iza hasad. Köralbastardın köralbastığından sakta. Kul a'udhu bi rabbin nas. Adamlardın Rabbisi beni sakta. Malikin nas. Adamlardın padişası. İlahin nas. Adamlardın Hudayı meni sakta. Neden? Min şerril vasvasil hannas. Birinci sürede közgö körüngen ziyanlardan saktandık elek. Cılandan, çayandan, uğrudan, sıyıkırcıdan, köralbastan. İkincisinde közgö körünbögön ziyandıudan. Alemne jürökkö azgırık salıp kaçat. Jürökkö azgırıp salıp kaçat. Oşonun jamandığından sakta. Allazi yuwaswisu fi sudurin nas. Adamların yüreğine kirip azgırık salat. Bunday kılıp koy, bunday dep koydu. Oşol minel cinneti ven nas. Kebir türü cinlerden bolat eken, közgö körünböy. Kebir adamlardan da bolat eken.
Ошол шайтан көзгө көрүнбөгөн, кан тамыры менен бирге жүргөн жиндерден дагы болот, көзгө көрүнүп эле турган адамдардан дагы болот. Я Аллах, ошолордун жамандыгынан мени сакта деп Аллахтан пана, сактык тилеп жатабыз. Эми айтыңызчы, ушул 2 сүрөдө жараткан Аллах Тааладан бүт жамандыктын баарынан сактаганың деп сурандык. Эмне калды? Биз суранбаган. Эчтеке калбады. Түнкү жамандык, күндүзгү жамандык, жин шайтандардын жамандыгы, курт кумурскалардын жамандыгы, душмандардын жамандыгы, көрө албастардын жамандыгы, сыйкырчылардын жамандыгы баарынан бизди сакта деди. Аллах сактайт дагы. Эмне калды? Эчтеке калбады. Болгону биз окубайбыз да. Кур'ан хидаят жана хифазат китеби, сактык китеби окуйлуп болду. Бирөө жамандык каалап сизге окутсун сизди, жолуңузду жапсын сизди, бирок не кылат? Аллах сактап турат, сизге зыян бере албайт. Түйүн түйүп сыйкырлагандар 11 жолу түйүн түйөт экен да. Бир жипти алып алып, ошол бирөөгө жамандык кааласа, атын айтып, атасын айтып, дагы бирдемгелерди айтып, өзүнүн бир сыйкырчылардын эми бир жолдору бар, ошону жасап үйлөйт экен. 11 түйүн. Falak suresi 5 ayat, Nas suresi 6 ayat. Ökön koşkanda 11 ayat bolot. Oşol 11 tüyünün ziyanından Allah saktar. Kur'an hidayet kitabı dağı, hifazat saktık kitabı dağı, Kur'an bereket kitabı dağı. Kur'an okuldu, bereket bolottu. Үйдө берекет, базарда берекет, дүкөндө берекет. Дыйканчылык эгип коюп, сугарып коюп, Кур'ан окуңуз, Аллах Таала эгин тегинге берекет берсин. Кичинекей уулдарыбыз, кыздарыбыздын жанында Кур'ан окуйлу, Аллах ошолорго берекет берет. Канча Кур'ан окусаңыз, Аллах жашооңузга, ден соолугуңузга, жумушуңузга берекет берет. Kur'an'dı көбөйткөн сайын Аллах берекени көбөйтөт. Бүгүн биз ошол берекеттен кичине алыстап калганбыз. Bir жылда bir жолу Kur'an окуган жерге барып отурабыз, же 2 жолу барып отурабыз, Kur'an окуйт. Ошондуктан биздин өлкөлөрдө 5 маал намаздан, 4 намаздан кийин Kur'an окулат. Эмнеге? Себеби биз үйдө Kur'an окубайбыз да, базарда иштейбизби, Kur'an окубайбыз да. Каяктан келдик, ал жерде Kur'an окулбайт да. Ошого жок дегенде намаздан кийин Kur'an окубаса да, Kur'an укканда сообу, Kur'анды уккандагы пайдасы бар. Жок дегенде үммөт Kur'an угуп калсын үчүн бир кары Kur'an окуйт. Анан баарыбыз эмне кылабыз? Ошону Kur'андын соонун багыштап коебуз өткөндөргө. А болбосо мен өзүмө койсо, мен 1 жылда да 1 жолу эстебейм өткөндөрдү. Намазга келсек күнүнө 4 жолу Kur'an okup esteybiz. Ошого kim Kur'an menen jakın bolsa degeni köp okusa, kun sayın okusa, Allah bul adam jaşoosuna özü elestetpegen bereketlerdi beretti. Ayttık o hidayet, hifazat, bereket, barakat kitabı. Ayık Kur'an'dı emnege okulsa oşol derse bereke oluttu. Kur'an şifa kitabı. Hifazattagı, barakattagı, şifadagı Kur'an rahmat kitabı. Kur'an okugan sayın, Kur'an okugan adam, Allahu Akbar. Kur'an okugan adam, mınday elestetiniz, Allah sizge süylöp jatattı. Bir adamga padişa erteң menen keçinde süylösö. Padişanın janına barat, anan padişa ele süyleyt. Kançalık bul adam darajası kötörülöt? Al emi kündө 5 jolu padişa menen süylöşsöç? Je kündө 1 saat padişa menen kündö süylöşsö, bul adam darajası kança kötörülöt? Emi kündö kança Kur'an okusa, oşonço saat Allah bul adam menen süylöşüp jatkan bolat. Sebebi Kur'an bizdin imanımız, Allah'tın sözü, kelamullah. Allah siz menen süylöşüp jatat. Namaz okugan adam Allah'ka süylöp jatkan bolat. Al emi Kur'an okugan adam menen Allah süylöp jatkan bolat. Kança darajası kötörülöt bul adam? Күнүнө.
Kur'an okup bitti, dua kılıp Allah'tan surap alat. Elestetiңiz, padişah sizge 1 saat padişah menen maекleштиңiz, andan bir kichine masalеңiz bolsa, padişahın kolundan kele turgan, айтсаңыз ne kılat? Ay jok, kıla albayt elem deyipçi. Padişah. Al endi alamlardın padişası Allah'a kıla albay turgan nerse jok Allah Taala'nın. Kur'an okup bütkөндөн кийин, Kur'an'da adep menen jabıp koyup anan bağışladığınız oşulardın soğuplarından ya Allah uşul nerseni ber deseniz Allah kantip berбейт. Жана эле 1 saat сүйлөштүңүz. Aşağı Kur'an hidayet kitabı, joldomo. Kur'an hifazat kitabı, sakta. Kur'an barakat kitabı, bereket. Kur'an rahmat kitabı, Kur'an şifa kitabı. Bolgonu biz bugün oşol nerselerden barынан kichine alısıraak. Anan biz kayırale barabız, birok başka kıyın joldor menen de. Hoppongo ile jol emneli, erteң menen özübüz tura kalıp ele bagımdattan keyin Kur'an okuylu, şam namazdan keyin Kur'an okuylu. Jok, biz bugün orup kalsak ne kılabız? Barıp bir jerge, biröөлөрgө кезекте turup anan ne kılabız? Dem saldırabız. Tuğanlar özüңüzdün salgan demiңiz barga, siz özüңüz orup kalsanız Fatiha'nı okuңuz, İhlas Falak Nas surelerini okuңuz, Ayatal Kürsü'nü okuңuz, kalasanız suğa dem salıp içiңiz, kalasanız jönle dem salыңыз. Uşul özüңüzdün kılgan amaldın soğubu jana paydası uşunçalık köp bolot. Bardık Kırgızstandagı, bardık moldakeler çoğulup okusa dagı ança payda bolboyt. Siz özüңüzdükü kança payda bolsun. Oşo bizge dem saldırууну үйrötkөн эмес, dem salıp жүргөндү үйrötkөн. Muavvazatayn, Falak Nas surösүn okup жүрgülö деген. Пайгамбарыбыз sallallahu aleyhi ve sellem ayткан. Okutup жүрgülö деген эмес, okup жүрgülö деген. Bugün bir çoğun bir iş var, bir köygöylü mesele var bugün. Birөө misалы үйлөнмөкчү же болбосо bir үй алат же машина алмакчы, кыскасы жашоундагы чоң bir iş жасайбы, кажети бар. Эртең менен Ясин сүрөсүн окусун деди Пайгамбарыбыз sallallahu aleyhi ve sellem. Man qara'a Yasin fi sadrin nahari qudiyat hawaijuh. Kim эртең менен Yasin сүрөсүн окуса, маселелери, кажеттери баары ишке ашат. Бүгүн больницага барыш керек эле, кажетпи? Ясинди окуңуз. Бүгүн алыс сапарга чыгыш керек эле, Ясинди окуп чыгыңыз. Bugün balamdı mektepke alıp barış gerek ele. Yasin'de okunuz. Ne olur Yasin'de okusa? Birincisi Yasin'de okusa Allah her bir tamgasına soğup verir. Yasin süresinde okusa kajetleri işe aşat degen Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Her bir ata oylayt baldarın. Ne dep? Şu menden keyin baldarım bir kıynalbay yaşasa eken. Emnesinden korkut? Her bir ata yeni. Baldarım dünyada muhtaç bolup, kedey bolup kalbasa eken uşunan en köp korkut da. Albatta namaz okusun deyit. Namaz okubay kalbasa eken namazını oylayt. Birok namazını azırak oylayt. Kursağını körök oylaybız da baldarımızınca. Şu kedey bolup kalbasa eken, kedey bolup. Sizdin urpağınız, sizden keyin ul kızlarınız kedey bolup kalbaş üçün ne kılış gerek? Çoğun bir zavod açıp paydası sizlerge alıp durgula deş gerek mi? Je kazına kömüp kartasını kaldırıp ketiş gerek mi? Jok, alarga Kur'an'ı öğretip ketiş gerek. Bardığı menen birgelikte diykançılıkты öğrettiniz, je soda satıkты öğrettiniz, je özüңüzdün işkanаңызды berdiňiz. Oşonun bari menen çoğu Kur'an okuunu öğretip kettiňiz ele. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem aytdı. Kim kunde keçinde Vakia süresini okusa kedey bolboyt, biröөгө muhtaç bolup alakan jayıp barbayt. Boldu, masele çeçildi o. Emi jaş çoңoydu, bereket boldu, bardığını aldı. Emi her bir adam işenet, ölet. Emi ölgönden kaya korat mürze. Mürzede masele olbosun üçün kunde keçinde Tabarak süresini okumuz, mürze dayardanıp dursun, masele olbosun. Büyük meselelerden çeçimin Allah Kur'an'a koygun. Jaşsız bu, jaşo aldında Kur'an okunuz. Jaşoğunuz uşunday kızık uçurunda Kur'an okunuz. Jaşo ayaktap kaldı, emi ölür turgan kez jakındadı, Kur'an okunuz. Nege? Dünyadagi bereket üçün dağı, dünyadagi bardık jakşılıklar üçün dağı Kur'an, ölür kezde dağı Kur'an, ölgönden keyin dağı Kur'an.
Ölgönden keyin ıyık Kur'an mürzede ne bolot? Mürzede ötö kelişken, jagımdуу, jıttуу bir adamga okşop kelet mürzede. Kiçinekey kazabızga mürzeni. Oşol jerde kelet. Mürzösü kenen bolot. Kança kenen bolot? Uşul meçit jebi jok. Adamdын közü kay jerge jetse oşol jerge çeyin kenen bolot. Madda basarihi mындай karaganda kança alıstık көрө алат мürze oşonчо çoңoyot. Al alam barzakı özünçö düýnө al. Anan oşol жерде жалгысырап турганда жанына келет бирөө ушундай жагымдуу, жыпар жыттуу, маанайы ачык келет. Siz kimsiz? Men ıyık Kur'anмын. Düýnödө siz жалгыз отуруп, түндөрү уктабай окуйт элеңиз го. Ооба, эми сизди баары таштаганда жалгыз отурганыңызda мен жаныңызда отурам, көңүлүңүздү көтөрүп, кыяматка чейин. Демек, жашоодо да Kur'an, өлөрдө дагы өлгөндөн кийин да. Ооруп калса, Kur'an окуйлу шифа болот. Коркуп жатса, Kur'an окуйлу сактык болот. Ошого пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллам айткан, ким Kur'anды астына койсо дегени чында эле Kur'anды артка таштабай, Kur'an бийигирээк астында болсо, Kur'an аны бейишке сүйрөп, бейишке алып барат, жетелеп. Ал эми ким Kur'anды артына таштап койсо, түртөт тозокко. Артына таштап койсо дегени Kur'анга адепсиздик кылса, артына таштап койсо дегени Kur'анды окуп, Kur'андын жолдомосу менен жашабаса, Kur'андан пайдаланбаса, өз каалоосу менен, өз билгендей жашаса, анда эмне болот? Kur'anды таштагандыгы үчүн түртүп алып барып киргизип коёт.